Yes, hello. Yes, hello. This is Bruce. Let me hope I'm calling Joseph Kone. Chai! Yeah, who is this? Na kujangu nabanyeta Bruce. Who is this? Attention names. Yeah, please can you talk to me in English? If you don't know English, I'm going to cut you off. Sigenda kupowa. Azekizuru cyawo Joseph Kone na Mario. Agamariyo nuko gakwete yobuzu nuko zombhekera gakaga lya Mario. Nani yena ngo takansharaho mpurikiza kugambira ko ampe namba yaje ngo manyori nyankore. I can't accept that. Aura. Let me hope I'm talking to Kone. Is this Joseph Kone? Yeah, you're talking to Joseph Kone. This is Joseph Kone the rebel. Bitse cha rebel cyo wayongera iki? No kanga. Ngambero nyankore no rugamba ninga to kurugamba. Yeah, for Nyankore I can speak. You're from Mbarara? Yebare mnonga. Nindagambara mnondesha. Atso ugompire namba mayebere onjihireo. No wambara mnyano wa webkone. Okay, ngambere chorenda. Agana marwa. Ati Joseph Kone takujerire hari ninga shokushirashonga bwete nateresimu. Nija kugambira ninga ngo it's high time. Oije a platform zanje oyesasize buri muntu wena ninga family yo muntu wena ora temero ho mutwe ora shazura amatu bakanya ngo koshara amatu obarya obe endimi obasharamwe endimi ozirya hata nanyenda kugandara munyo Bruce nabanyeta Bruce the Holy Ghost na kwa week says ibi kurugoko mukashaka kora za Kongo ndakizeka kwihayo nkakureta okesasiza abantu kandi ndukufiteredi. Yo mwana no manyo ogamba nawe connecting ni kumanya je bakweta Joseph Kone ugumhekero go Kongo okweshere ko mbebera bwa Kongo ko za Central African Republic ejo ni kumanya ati okono teka ngo uza kufitema abantu emitwe obashara hamatu obashara hemikono deno babure kukwata mukono hatu Museveni akakusasira just ni mangu ayine mbabazi mazima wakana akimanya utaza kuzarwa mwana bamwete Bruce the Holy Ghost akurone akwiyeyo akufuta hansaho tokurango kono tema abante nitwe obashara mwende mustahayo uzehembwa ningo zirya hati nyonye ndakurete burkanya makona karyambere ukora ho kusasa yena ngumeshareho ngumeni nkahembwa mpaka kurugaha mutwe mpaka hasi akagere kona ndokahembwa mpaka ora afere yotoka ngo kori muntu mbi yo Bruce ndiyo muntu mbi yo kono teka noja kwita abantu nogenda otyo yo rahanga hati Kone nanyira kugambira wori yo orikwenda kufajo mbisinji yereto yesasi ze family z'abantu yoni iza kusasa Bruce nkurijeho nogezeho kanga nyo Joseph Kone nomanya abantu abintemere hemitwe nomanya abantu abindire nibandeba bati barukundeba ati nojangwa horti kubasa kuronda eze shano manya hinda hate shano basokushanga nkuri yarubaju agana marwa kwere kitirinye no kwegumya neshoni labisa yo Bruce nyono mbasa ati Kone kankugandere ukazanda abantu wazanda abantu beruguru wakora kikonka nyondi entumwa am the Holy Ghost emandwe nungi nyondi emandwe ndufu ateze shano basakushanga kuriyo mbigerege ni kureba kuko kutamba ryo kombebera bwa Kongo no kanga nyoni kumanya hori na naye nangwe shanyize ni jani kuye yo mudakika hati wana nakukimanya na kwa weeks ibi baraku za platform zawe okarecordinga video cases z'abantu then hati unoza kumanga Bruce Noah ninyenda kwiyeyo biti no teka family z'abantu abwanyeze no tema ninga no yamwe abana no batwaro kombebera no jango ibironde bina mutuma no janka bakwata no bakora ki nyona ngwata kafutema tembere akanyonye nafuteme bakaceka kona nkahereze mbwa zigobe Jesus Okay, let's stop that vehicle, stop. Give me that RPG and let's go to Mbarara and we'll finish this man who is wasting my time. Atani manyawaye nerire. Jesus! Sigenda kupowa, sigenda powa. Sirika no kushirika obusiro obukuli. Ankore TV. Nkore to the world.